السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي خلق الخلق ليوحدوه وفطرهم على معرفته وتعظيمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإفرادا له بألوهيته وإثباتا لما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى كلمة التوحيد وهاديا إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص وثبت قلوبنا على دينك ونجنا من الشرك والضلال وتوفنا وأنت عنا راض. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ingkatan sasanglitan iwan puput jihan tuput tunggal fa Allahu Ta'ala amu in Tuhan tag amulahi iban tag milik singkatan alam serta salawat iban salam doon ha sa rayaw-rayaw nabi dengan mga kanabihan iban karasulan
amuna in panghuna tu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dana inahli keluarga niya iban sim mga kasahabatan niya iban sim mga miyamagad simbautan pitua pinturo panghindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagpakpad daw akhirat. In mahuli niya mga bumaas tayo mang hudaa ka Islam in Allah subhanahu wa ta'ala naman da ikatu taniyo halom sin Quran nanawag tawag katu taniyo halom sin Quran tungod sin pagmabuga hatungod sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah o kamu mga beriman mga namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala kamuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sinsabunnal kamuga iman ayaw kamu mikimatay magrida mapatay bang bukunin kiaunan niyo halom ni kusan sinakama Islam di nga sabab yan mga palanggungan na muhaagama bang nato dihilan pangasumo dihilan susualan in kabuhi nato ini mita kita niyo piyapanjari sin mahasud si mahatinggi Allah. Limada khalaqana Allah? Why did Allah created us? May takita no piyapanjari sin Allah Ta'ala. Uno yung maksud. In maksud kataw tayo manghuran na agama. Nung sim mga ulama, amo na in manawhid. Amo na in manghinunggali. Fa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat, tuput tunggal kaniya. Biadasin pangasubo mahikitan niyo mangadji sin parakala tauhid unin maksud liannahu aslul usul karena in pagpangadji sin parakala tauhid amo na ini in panagnaan ugat sin agama amo na in panagnaan foundation sin agama wa min ajlihi khalaqallahu al-jinna wal insa dahil nga sabab sin tauhid napiapanjari kita ni sin Allah Ta'ala napapanjari in bangsa jin iban bangsa manusia hasabab sin pagtauhid wa arsalallahu rusul nagparain Allah Ta'ala mga karasul-rasulan wa anzalal kutuba iban nagpanaog nagpaturo in Allah Ta'ala sin mga kakitab-kitaban wayruun maksud duhaingin malingkan hasabab sin tauhid wa qama suqul jannati wan nar naun in sulga iban sin narka amo in paghulaan sin manusia mapuas sin dunya hasabab sin tauhid wan qasaman nasu ila muslimin wa kuffarin serta nabahagi in pihak manusia paruang kabahagi inhang kabahagi amunin na hinang muslim inang kabahagi amunin na hinang kafir in muslim may ta sila na hinang muslim karena nanggayunggong sila hala ilaha illallah in mga kafir may ta sila na hinang kafir karena biutanan nila atawa nagmari sila apanawag tawag sin kanabihan iban sin karasulan hamang hinunggal hapagtag-ipon fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Diyan na sin panawag-tawag sin Nabi alayhi salatu wassalam. Panawag-tawag sin Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qaumi, o kamu mga tao kauman, qulu la ilaha illallah, pamungan niyo, la ilaha illallah tuflihu, magparuntungan kamu. Naingkatan sin namong sin la ilaha illallah, sila na yan yung mga manusia, magparuntungan diha dunya, dagpak paadlaw akhirat. Damik yan. Inallahu subhanahu wa ta'ala na may takatutan nga suratul Nahl. Ayat katluan tagunum. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budallaha wajtanibut taghut. Hamuok dain maksud. Nagpaturuin Allah Ta'ala, nagpara karasulan, iban sing kanabihan ng buokda. Nasabot at tafsirul muyassar, amiran lahum bi'ibadati Allahi wa ta'ati wahdahu wa tarki ibadati ghayrihi min asyayatin wal awthan wal amwat. In da'wa sing karasulan, in da'wa sing kanabihan, habuok da. Amo na in magtauhid pa Allah Ta'ala, iban magpahali haparakala pagsakuto. Pagkanda bita si mga ulama pantok ka ilmu tafsir, in karasulan, na mangdaaki bi'ibadatillahi wa ta'atihi wahdahu. Nang daaki hapag ibadat ibang pagtaat pa Allah Ta'ala, tunggalon kaniya, tunggalon in pag-ibadat pa Allah Ta'ala, ay wayroon duwayng tukbalan nila, sin pagsambahayang nila, sin pagduaan nila, iman singkatan ibadat imalingkan Allah Ta'ala, wa tarki ibadati ghayrihi min asyayatin wal awthan wal amwat. Damik yan. Nagpahali in kanabihan iwan karasulan, haparakala pag-ibadat pa mga syaitan. Pag-ibadat pa mga syaitan. Wal awthan, atawa pa mga kasantu-santuhan, pa mga barhala. Wal amwat, iban pa mga tao miyamatay. Amo yan in da'wa sing karasulan. Kataan sila in da'wa tauhid. Nang daaki papagtagipon patuhan, langlangi papagsakuto patuhan. Hanggang da bang takita unin ayat ini, opo da sumagawa. Habita ka to si mga ulama minas syayatin, papahalian in magtagipon atawakan inihitukbal mo in pag-ibadat yung pa mga syaitan, pa mga barhala, pa mga taong yamatay. In parkala pag-ibadat, wayruun nakajari tukbalan na to in malingkan Allahu subhanahu wa ta'ala. In hati niya, di kita niyo makajari manghinduaah, di kita niyo makajari mangayu, di kita niyo makajari magsuluhan, in buat malingkan, in dimiritso na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na siya magkahinang sing kaimanan manusia. Magkahinang sing kaimanan manusia, mangman sila, hidayatan sin Allah ta'ala. Bang pamiya, mamanga kamo, magsakat pamud kaha, magsakat pamud tapul, magsakat pamud tawi-tawi, magsakat pamud bunggaw, atawakan magsakat pa mga katampat-tampatan ang palong na pusbaon. Mayta, karena law niya bang muri pusbaon mga kaapuan na mo, bang niulaw nga ri pusbaon, nari dumayaw di mag-success in kabuhi niyo. Di dumayaw in pag-usahan niyo. Kaya ririhilan na sa jagad-gagat,
kaya ririhian na sadya simbol, hari kamu aming kumugdan nagusaha. Subay kamulong na magtupamud kaha, bang kamulong na kaapuan na makaasawa na, awla na, in kamu karihilan na rijiki anak, na subay nyo dahon magtupamud kaha. Pagsakat matulin hinangon, pahiran indaghal mo, iban sin tuk-tuk mo sin lupa pula, ang pakaw dahon maglimot pakatampat-tampatan yaon. Mangayu sin hajat mo, di nga sambuang ka panupa sug, diaramon hajat mo magtupataas yaon. Nangyari, amin mangayu pakanunuk-nunukan, mangayu pakatampat-tampatan, inyari, pianglangan kato, sin mahasudci, mahatinggi Allah. Daitaan kita nusin Allah Ta'ala suratul Yunus, ayat hanggatus iban ulum, farman sin Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillah, ayaw kau mangayu-ngayu o kau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marugaing dingha Allah Ta'ala, ayaw mo palinga in pagduwa mo, in pagpangayu mo, hang sulag uno-uno, marugaing dingha Allah Ta'ala. Mayta ma la yanfa'uka wala yadurruka. In mga tampat piyangayuan mo, in mga kumultibaw mo, nangayu kau mumpaat iman barakat, in mga mudtibaw mo, piyusba mo, in kanunuk-nunukan, la yanfa'uka wala yadurruka. Nausin Allah Ta'ala, di dayaon makarihil mumpaat kaniyo, di dayaon makarihil mumpaat kay mo, di day sabyaon makarihil mudarat kay mo. Allahu Akbar. Sarta kataw tay manghuran, fa in fa'alta fa innaka idam min adh-dhalimin. Sarta bang muyaon na hinang na ikaw matarbilang dahil nga mga magsasakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ibadat na to, in pagsambahayang, in pagpuasa, in pagzakat, iban sing kaibanan na ibadat, na subay inirik kalamuran. Di kamislahan nung sintawsog, sin pagsakuto pa Allah Ta'ala. Karuna, bang ini kia mislahan, kia lamuran sin pagsakuto. Misan pa yan biya di inna taud ibadat mo. Misan pa yan biya di inna taud sujud mo. Misan pa yan biya di inna taud ruku mo. Mitum na intuktuk mo hapagsujuran. Simakit na insiki mo hapagtindugan. Akarna bang yan kia lamuran, kia mislaan in pagsakuto, in pagibadat mo, sin pagsakuto fa Allah Ta'ala, farman sin Allah Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Farman sin Allah Ta'ala, walau anna haula'i anbiya asyraku billah ala sabil al-fard wa taqdir la batalahum lianna Allah Ta'ala la yaqbalu ma'asyirki amalan. Misan kanabihan di ilan da warning sin Allah Ta'ala, bang sila nakapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, la batala amaluhum, ba'talun sin Allah Ta'ala in katan amal ibadat nila. Mabaktal in puasa mo, mabaktal in pagsambahayang mo, mabaktal in pagzakat mo, mabaktal in katan amal ibadat mo, bangkaw na kahinang sin pagsyirik sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan dalam sin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. لو سن إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. In pag-ibadat, di siya kanganan ibadat
Misan pa yan di magbus na ibadat. Di siya kanganan ibadat, buat malaingkan ya undin duning pagtauhid mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna salata, biya law niya sin sambahayang, la tusamma salatan illa ma'at tahara. Biya law niya sin sambahayang, di kanganan sambahayang bang wayrun kau nag-ayil. Atawakan di matay main sambahayang bang wayrun kau nag-ayil. Fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat. Apabila kiasuran sin pagsyirik in pag-ibadat nato pa Allah Ta'ala, tanto malarak in pag-ibadat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanda laung sin Syekh Alamatud Doktor Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah, la faidata min as-salati biduni tauhid. Wayruun kapaiddahan sin pagsambahayang nato bang wayruun dendiin panghinunggal nato pa Allah Ta'ala. Bang wayruun dendiin pagtauhid nato hakatunggal sin Allah Ta'ala pagkatuhan niya. Panghinunggal nato hapag ibadat pa Allah Ta'ala. Panghinunggal nato ha asma hakangan-ngangan iban kasipat-sipatan sin Allah Ta'ala, wayrun kapaiddahan niya. La faidata min as-siyami biduni tauhid. Damikyan wayrun kapaiddahan sin pagpuasa nato bang wayrun din dunin pagtauhid nato pa Allah Ta'ala. La faidata min jami'il a'mali biduni tauhid. Wayrun kapaiddahan singkatan amal ibadat nato bang wayrun din dunin pagtauhid nato pa Allah Ta'ala. In kahaupuan niya mga maumaas palanggungan na agama, misan pawiya diin na taud iban banus sinhidang nato pag-ibadat bang yaun kiyaririhilan nato atawakan yaun law takiyata tapilan nato in pag-ibadat sin pagsakuto nalaunon sadya kaw magruku iman magsujud ba'talun yan kay musinallahu ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mga katautay manghura na agama, laong Syekh Salih, laong Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wala shay'a habbu ila Allah min at-tauhid wala shay'a abghadu ilayhi min asy-syirk. Laong Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wayruun na rin ha uno-uno lawi in lasa sin Allah Ta'ala, lawi in sub sin Allah Ta'ala rin ha tauhid. Iban wayruun uno-uno na dahil ha mga kaduhalan, kaastulan, kabungsihan sin Allah Ta'ala dahil ha pagsyirik. Dahil nga sa mabihan pangayon na to suod pa Allah Ta'ala bang maan kita niyo biyuhi den dii hapag tauhid kaniya iban den dii nakita niyo patayon niya karna wayroon na sa sanyang manusia in nabuhi siya pagtauhid iban miyatay siya hapag tauhid. Iban wayroon na ring mga sangingi na kabuhianan sin manusia in mabuhi siya pagsakuto iban mapatay siya hapag sakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana
اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين قيم الصلاة الله